Meymanlar toy kut bolsun. Ey barakalla. Meymanlar toy kut bolsun dep bir çın жүрөктөн кол чайып койбойлу келиңиздер баракalla. Кыргызым кырылгыс болуп жаралган элбиз, жүрөгүндө ыйманы күчкүчтүү элбиз. Мейман келсе тик туруп нанын сунган. Барыңыздар кош келиңиздер. Добро пожаловать. Күйөө балабызды бул жака чакыралы, өзгөчө сый урмат көрсөтүп, катуураак алакандарды чабып, Санжар мырзаны тосуп алалы баракалды келиңиздер. Жыла жүнүндү периштем, жылдызга жылдыз биздин кыз. Эми Кудай бурса мынакей, уулду кызды болуп отурасыздар, мүмкүн болсо кол алышалы, эми кучакташалы, бири-бирибизди көтөрүп коелу. Кана көтөрөбүзбү? Опа! Рахмат. Иштин бары мына ушул эки апада. Эң биринчи келген мейманды. Ал адам Лейла, самая пунктуальная гости. Лейла, кол чайып коюңуздарчы. Смотрите, Лейла, вот вам лайфхак, да? Вот в следующий раз позовет 5 часов, вы опаздываете хотя бы на 2 часа, хорошо? Получается. И получается? Бүгүнкү күйөө балабыздын жашы канча да ким билет? 25, правильно, да? 25 пи? 26 ему. 26? Мне интересно, вот Санжар сам знает, сколько у нее лет? У всех вариант другой, да, вот. Санжар, сколько тебе лет? Вот скажи, пожалуйста. 26. А что ты смотришь их? Аларды карадат го, канча деп айтайын дегендей кылып, мындай. 26, 26. Кызыбыздын жашы канчада? 21, Смотрите. 21 плюс 26 сколько будет? 47. Кимдин телефонунда баягы зарядный устройствосы 47% болсо приз. Кимдин телефонунун зарядкасы 47%. Барбы? Азыр. Кана? Мына эжебиз сактап турупсуз да. Кана көрөлүчү? 47%. Вот, реально. Бар болуңуз. Рахмат сизге. Той берип жаткан Гуля эжебиздин жылы канча? Кыйын билет экенсиң, 84. Кимдин телефонунун зарядкасы 84 калды %. Приз сразу. Муну акебиз канча сиздике? Так. Көрөлү, байкайлы. Кана? Муна 84% калыптыр, карагыла. Муна 84%. Сакта олтурупсуз да. Бүгүнкү той берип жаткан Гуля эжебиз сулуу дегендер кол чап калачы. Сулуу дегендер кол чаппайсыздарбы? Гуля эжебиз неме? Көйнөгү өзүнө өлү жарашты дегендер кол чап калачы. Гуля эжебиздин душасы таза дегендер кол чап калачы. Гуля эжебизде акча көп дегендер кол чап калачы. Тоа сулуу десем дагы мынчалык кол чаппады эле го. Атайын салонго барып, прическа жасап, өзгөчө болуп келген айым барбы? Барбы? Мына Гүл эжебиз кошот, например, мындай. Прическаларды жасап. Кана. Кимге жакты прическасы кол чайып коюңуздарчы. Мына. Баракелде. Вот как называется прическа? Афродреды. А ты жо, калып, тересейс. Ал күнү ошол кечте. Гуля эжебиз азыр бир фокус көрсөтөт. Экөөбүз өтө көп даярдандык да. Карап туруңуздар туугандар. Оң колду көтөрсөңүз Гүл эже, мына. Муштум кылабыз. Муштум. Во. Мыналарга карайбыз. Мында кылып коебуз. Всё, давайте.
Сапар Туратов. Çok rahmat. Оң тарап толтырған меймандар барбы? Сол жақтағы меймандар ушулда қол чабышып жатат. Сол тараптағы меймандар барбы шоғы бір керекте? Той иелері тойға инсандар қыжалат болады. Той қандай болып атат екен, меймандар разы маға депші. Азыр мында аласыз көлеже. Қолды көтересіз тағы екі қолды. Оң жаққа, сол жаққа барған бойдан меймандарға мындай жақшы отырасыңар деп қойосыз. Жақшы отырған меймандар сізді көргенде қол чабып қойыш керек. Кеттік пе? Екі қолды көтересіз, екі қолды. Кеттік анда меймандарға бара алшы. Меймандар, жақшы отырасыздар ба? Емі сол тарапқа. Құдалар жақшы бі? Мощный бі? Гулеже жашасын ба? Құдағиымыз Динара жевіші. Рахмат. Көптен күткен той бүгін, қонақтары көп бүгін. Құдағилар жашасын. Бүгін тойды башқарған, мен сапармын қайрадан, тамада деп çalışқан. Мына гулежеміз бар болсын. Қол чапқан меймандардың мұнол сүргітті айлығы миллион болып кетсін туғандар. Өзіңізге мұндай ишенген айымдардан мықты бийлейт дегенден кім бар бүрі? Асел Эже деген Эже бар бі? Шахназа хан, Шахназа. Самая лучшая танцовщица сегодняшнего вечера. Это кто? Лейла. Лейла! Сен маған айтып кет, барайын сол жайға, саған жалындырған, ұнай ма, ұнай. Сіңден бар. Жанна қайны сіңдесі. Девушки вышли, но остались мужики, которые ждет свою очередь, да? Еркектерден дағы мындай жүрегінде оты бар. Бейді тұтам дегендерден айтыңшы. Мирлан Жездем. Мирлан Жездесі қайда отырады? Қана, Бишкектен келген Мирлан Жездесіне қол шабулар болсын. Ей, мұна! Хоп, Жезде! Жезде бүгін келді Бишкектен, бұл бей мұндай ақшасы көптердің бейі, да? Талант ака. Талант ака бар бі? Көргенде сені, қысылам жаным, не керек саған, екенсің, қызық екенсің. Өте мықты билеткенсіз, шындығында атыңызға жараша. Емесіге сұро, үйді бейден башқада не іш қыласыз? Жұмыс қылар. Таваша, бар болыңыз. Асек ака. Асек ака, қайдасыз? Ана! Мына! Бізде ұмытып қойды да, бәлі екен бұл бала демші. Сіз дағы бәлі екенсіз. Қол чапқанын көрдіңіз бі? Спасибо. Да, от нас вам ничего нет, спасибо. Команда Зима! Мен мындайды күткен емеспін. Серьезно қол чаптыңар ба, адаштырып адыңыздар ба? Серьезно ұшыларға қол чабылар? Сілерден адашпадыңар ба? Bir мындай контрольный қол чабы. Зима!
Ой, тоа. Мына өкө шок го. Biz atты тура эле койпузбу? Берде жалаң северяндар, Зиманы любит этет, ошочу кол чаап атышат инем. Мына шакына себизген бир кол чаап койчу кудаларга. Жашооңуздар дал ушул торт той даамдуу болсун, торт той ширин болсун деп ниет кылалы. Ос тийип атат. Иштик атабызга өз колу менен торттон ос тийгизип атат. Бисмилла. Ай баракелде. Жана Динар эжекебиз. Рахмат. Торт негизи ширин. Бирок күйөө баланын колунан торт жеген кандай экен? Ширин екен. Ширин экенби? Жақсы екен. Сонун жактыбы торт? Жақты. Күйөө баланын колунан биринчи жолу бүгүн торт жейм деп чай ичпей кой туугандар. Кандай экен торттун даамы? Ширин екен. Жактыбы? Жақты. Еще хотите? Да. Давай. Санжар, если хочешь, давайте. Еще, дай. Жуп басын деді ғой? Жуп басын. Все. Давай, еще один, да, все, последний. Бүгін аш қалды айтып қойын. Спасибо, Санжар, бар болыңыз. Келінге қайната жақын болады дейді туғандар. Торт қандай екен? Таптуу экен. Жақты бы? Жакты. Дағы жейсің бе? Жок, рахмат. Келіндің қолынан торт деген жақты апа? Аябай ширин, таттуу. Еще хотите чуть-чуть? Хочу. Давай, торт тап келіңіз. Гүл әжеміз қаласа не? Динар әжеміз қалабайды екен. Береміз. Бар болыңыз. Беш бармақ, қадырлы сыйлы тамақ. Беш бармақ, қамырет қалың табақ. Бешөөңүздөрдүн кайсыл бириңиздер армияга баргансыздар? Кол көтөргүлө. Үчөө годный экен, а? Экөө негодный экен, а? Мен менен үчөө негодный экен. Всё. Смирна дедим да. Манас мырза, ачпаңыз. Направо. О! Налево. Налево. Талипага билинтатта барып алыңыз. Сразу билинтатта. Кругом. Ну, каяк карататын ал? Еще раз кругом. Барып алгандар билинтат байкадасыңарбы? Кругом. Мыналарга не болду? Жанагы сиздер берген акчаларды мен азыр жерге чачам. Ең көп топтогон адам биринчи орун болот. Айтпай туруңуздар. Айтпай туруң. Аз калды. Колдорду көтөрсөңүздөр. Мында колдорду. Колдордун карасаңар кирледи да. Бул оюндун мааниси бар. Мындай адал эмгек, оңой акча менен табылбайт деген бар болуңуздар, көз тийбесин. Азыр музыка жаңыртам. Олтурган жерде бийлейбиз. Болгону буттар менен. Эч жер кыймылдабасын, просто с ногами. Это была просто репетиция. Да, пут менен. Дайырбы? Любой музыка коюп коелу. Карап туралы. Бир гана буттар менен бийлейбиз. Кеттик музыка. Бир гана кол менен, колдорду бийик көтөрөбүз. Олтурган жерде. Бир гана колдор, кетти музыка. Бүгүнкү тойдогу мойлосу же сакалы барлар менен шүкүрөбүз. Бат-баттан келиңиздер баракелде. Барбы? Эми өзгөчө инсан. Чачы в общем жок адамды эң сүрөккө шүкүрөбүз. Чачы жок, лысый. Ана, мына күйөө баланын жакын досу болуп кетти бүгүн. Ордуңа туруп койчу. Стань на место. Стань. Стань, брат. Ой, кочак болу. Стоп. Мынаке, ой, баракелде. Көрдүңбү, чачың жок болсо дагы авторитетин айтып коюн. Видишь, как ты красивый тут стоишь, брат. Мына карачы.